الرحمن الرحيم. وعن انس رضي الله عنه أنس الرئيس سيوديس ربي سر جالت أن أعرابيا نمشر بادي على تقويس ملك ويسرى جنين ويسرة اليمانية خنجام تقو الذي بال في المسجد فقافها مسجد غيث فنجان خيال نساني قال نجي دوبا لرسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ارجما الله نجي دوبا متى الساعة يوم ما قيامات يا ارجما الله قيامات يوم ما جي قافته قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ارجما الله نجي دوبا ما أعددت مال مخرفيس تجدوبا يا ما سنف مال مخرفيس تمال خرفويت فكما تاغيت تجدوبا حجت مال خرفيس تفك يا ما قافته قال نجدوبا حب الله حب الله جلال الله تفي ورسوله جلال ارجما الله تن قبيسه في اننا ما يدور بجالته نمرغاسا جالته خنمان قبيسه مله وان براتك وان قبوجا اسلوبك حكيم يا رسول الله ترشد السائل الى تزود للساعه اكاتا رسول الله غاريدا نمنك يا ما فكو قبار نمك جلتسات ولا مل بما ينفعه في اوان قيام نم فيدو رن نمك جلتك قيام قف برباد دي مال كفويتيفنا قال نجي دوبام أنت امتاتي مع من أحببت نم مجالة سنة وجين تادا إيه نم نجالة نم مجالة سنة وجين تادا إيه ولا استطيع يجامل إنما نم نتوقع نم مجالة سنة وجين تادا نخاطة جرما وجيني ودلقال لك دلي ديو تاتي هذا جو وانا كسيسا كاسمال جتدوبم متفق عليه بخاري مسلم تو ديسي واللفظ عام لكل محب نمني جالة دنو محبوبة ساتي وجين جرا خير في شر اللي ومية الله مع الإنسان ربنا الله وجين المنا ماتي وجين جراتشون بالنسر ساتم سودافي خنا خنا إسا غرغارو دافي خنا خنا توفيق إسا خنو دافي خنا خنا أكاسي قربان نما جالة وجين جرا قربان أني جالة ربي رسولين كو بيسيف جنة هيه نما جالة سنة وجين جرا تجيل ربي دوبا نما قربان ربي جالة كم ربي وجين جرا ربي نساو جراتشون تمسا وجي جرا غرغارسا وجي جرا توفيق وجي جرا خنا ينلا الله متفق عليه متفق بخاري عليه مسلم تو ديسي وهذا لفظ مسلم كن لفظين كمسلمية وفي رواية له حدودك تسافتات سالما نفتات كيست ما أعددت لها ما أعددت أنا وان كرفوين وان قبيسن لها قياما دار من كثير صوم من كثير صوم جتشو من صوم كثير صومنا الدرة من زائد ما كثير صومنا كيتشوتي هدوم ماذا صومنا ترى صومنا الدوسا قياما كن قبيسن ولا صلاة صلاة الدولين قبيسن يفجدوبم ولا تدبر صدقاء الدولين قبيسن يفجدوبم ولكن يروكنا جنوانين كنوا حبوا أحب الله الله في ورسوله ergama isaatiin jaaladha kanaafin gaa kanumaan qaba malee sin qibira lafaan qabu je gurbaan وعن ابن مسعود رضي الله عنه ayyaam قال abdallaa masuud irraan seedees rabbi sarraa jaalatuun jeeduuba جاء رجل gurbaan tokko ni dhufe jeeduuba إلى رسول الله allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin gara ergama allah itti ni dhufe فقال ni jeeduuba yaa rasuulallahi yaa ergama allaha mee akkamuma jettaati shaanii gurbaadhaa keessatti khajaalate orma tokko khajaalate kaysaanitti hin dhaqqabin bixaa xaa godhun ajaja rabbii dalaguun kaysaanitti hin dhaqqabin akkam jettaa jeen فقال رسول الله allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin ergaan allah ni jeeduuba almar'u gurbaan jeeduuba مع من أحب nama jaalatee wajjin tahaadha namuma jaalatee wajjin tahaadha jeeduuba متفق عليه bukhaari muslim toodeeyseeya nama jaalatee wajjin tahaadha inumaatu nama sanatti rabbini dhaqqabsisa jaa wazaada walahu maktasaba wama carraaqatee isaaf jira duuba akkami jennaan yoogaa hujii sanis hanga danda'utti ittillee dhaqqabuu haa dadhabu dalagee carraaqatee inninis jaalate rabbiin itti ni dhaqqabsisa rahmata isaatiin jechuma raaman rabbii bal'aadha waan kana achi keessatti gaa akkanuma jaalatee rabbii rasuuliin jaaladha jee yoo ibaadaan dalaganne hore waan akka keessa hin jiru
وعن أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عن عنه النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد غار درجة الله راو ديسين قال نجي إرجمان الله الناس ilmina maa kuni معادن hundeewwanii hundeelee garaagaraa qabanii hundeewwanii كمعادن akkuma الذهب hundeelee gartee ziqayaatii fi jedhuubam والفضة akkuma hundeelee meetaa kana gaaduuba kanatti hundee adda addaa qaban jedhuubam ثيابهم coolleen isaanii maraxamaan isaanii الجاهل zamana wallaalaa san keessa jaahiliyyummaa keessa coolleen isaanii ثيابهم coolluma isaaniiti الإسلام islaaminaa keessatti illee coolluma isaaniitta إذا فقهوا hoggaanii fi baratanii waa hubatanii waa beekan coollee isaaniitti haa namni gaafa amantii keessa hin jirre nama jabaa nama dhugaa dubbatu ijoo namaa ta'e amantii keessa gaafa dhufellee jabaan namaa isumaa jaaba bara namni hundee qaba namni kun kanuma amantii hin qabnes wal caala amaanaa ka jabeessu jira warra amantii kana hin qabne nama dhugaa ka jensan gaafa amantii keessa dhufes kun firii namaa san ta'a ajaa'ibaa bara namni bocola ta'ee egaa hoggaa san bocola ta'ee jirus hoggaa as dhufes bocolma san jechuudha gisee hunda muktalita qaba kijibanee aadaa isaati khiyaanaan aadaa isaati waliin laaqachuun tabi'aa isaati asliin namaa kanuma lafa jiretti durbaanu jechuudha wal arwaahu الأرواح ruuhileen ilma namaa tuni tuutoowwan takka مجندة junuudun mujannadatun tuutoowwan wali qabamtuu taate takka jedhuuba tuutoowwan wali qabamtuu taate takka jedhuuba ruuhiin namaa tuni فما تعارفا gaariidha wahiyya ruuhiidha jechuun tun maa taquumu bil hayaatu waan jiru namaatti hin dhaabbattu kanaatu ruuhii jaama wahiyya maa bil hayaatul abdaan waan jiruun qaama ilma namaatti hin dhaabbattu kanaatu ruuhiidha jaama yoo isin tun nama keessaa fuudhamte reef ka jedhama namni kun famaa tacaarafa فما تعارفا wanni wal beeke ruuhii tanarraa wanni wal beeke ائتلفا gaafa gartee aalamudarraa rabbiin duudaa adamirraa waliin qabee alastu birabbikum je'uun san achitti wanni wal beeke gaaroo tan hedduu akkasitti duudaa adam kararratti rabbiin uume waliin qabee kanuma laalee hawaan ganaa ta'u kana alastu birabbikum jennaan qaalu balaa jeenji wanni xixiqqoon takka achirraa fungaammaa nuti hin beeknu rabbiin akkas godhee jira wanni gaafa san walitti dhihaatee wal beeke italafa asi wal gaxxama wal harka walitti dhufaa wal hubataa je homaa tanaa kara wanni gaafas wal wallaalee jechuun wal hin arkin isii tanarraa ikhtalafa wal dhaba walitti hin dhufu رواه مسلم gaariidha gaamma المراد بالتعارف والتناكر التقارب والتفاوت والادهاء لا بكم جيران سنتي صفة غيثة الليل خنا شبال منكر بالمجهولة والملائمة بالمعلوم تولد دفتي كوا والبيت تولدت والولا كمان والولالو خنا منكرة أنا كوا والولالو دبتي وفي الحديث أن الإنسان إذا وجد في نفسه نفرة عن ذي فضل وصلاة يسعى في إزالة هذه البغضة ويكمل نفسه مقتديا بالأبرار المنا ما لبوسا وقاني في بقت انسخيستي وانت دركاك أبو خنا الرابط بقتو يفركي بك خير دابت شراف ليسو خنا وقاني في ركين وان سنرا خرا وان سري تقديمي فو يسو رقبا نما غاري خنا تلاتي لبوسا تنخرا من ترك أجل شو رقبا جا مال جترا مسلم تو ديسين وروى البخاري ne odeesse qawlahu jechisaa kana ibtidaal hadiis jalqaba hadiisaa ka jiru kana alarwaahu jechuu kanaan ila akhireen garumaa jechuu fi من رواية عائشة riwaayaa Aishaa irraa odeessenne riwaayaan inni irraa odeesse riwaayaa Aishaa dhaati Bukhaariin asitti ammoo muslimiin Abii Hurayraa irraa odeessedha gaariidha hadiisicha muslimtu odeessise duraa kana Bukhari len odeesse riwayaan inni irraa odeesse raawin Aishaa dhaa jaha isaa kun ka Bukhari dhaa kun رضي الله عنها rabbi sirraa jaalatu jedhuubam وعن سعيد بن useyrii gartee ilma amriit irraa insi odeesse jedhuubam يقال jedhama ibnu jaabirin جابر useyrii ilma jaabir illeenuma jedhama bakka gartee ibnu amrii jenne kana وهو wahuwa inni kun jedhuubam من حمزة damma hamzaati qaraana useyrii kana jedhuuba hamzaa dammaa goon siin fatatti qaraanee siin sanuta tuqaan irraa lakkifamte san useyrii jennee kana qaraana قال قال نجي دوبا وسيرين كوني كان عمر عمر المخطاب نتهي جدوبا رضي الله ربي سرها جالته إذا أتى هقاني في دفين إسا غنرت هقانو في
أمداد أهل وراني قرتي ورّا من جتشودا وراني غاري دقا ورّا من وقاني فدفقا دوبا وراني غرغار ساف جتشو غرغار ساف أمداد جتشو خنا غرغار سيتشو وراني إسلاما خنا ديك غرو هم ندبلتاتي خن غرغارو يمن كان الرا وقاني في قرتي تدفين إسان نقافة جدوبا وراني يمن كن قبي إسلاماتي Goo marfaan waraanni islaamaa dabalamu jedhee humna waraana barbaaduudhaaf deemamee waraanni kun hoggaatti dhufe sa'aloom isaan gaafata warra himanii dhufe kana gaafata laa afiikum isin keessa ni jira Uweys ilma Caamir ka jedhamu isin keessa ni jira hiijee gaafata Uweys kana dhagahee jira beekanne rasuultichaatti hime gaafa dura ummata himan kana keessa Uweys hajaan tokko dhufaa gosa muraadirraahi nama kanaati nama jaba gaaf tokko dhukkubni baras jaamu kun xiqqootti bahee rabbi kadhatee firraa dhabamsiisee likkii mawdi'a dirhama takkaa malee namni san nama du'een isaa qeebalamtuu yoo isaa wajjin wal dhuftanii wal qunnamtan rabbi kadhachiifadhaadhaa nama san jeetti dhaamee ture saniif marakkana soqo barbaade gaa namni dhufe aboo Uweys namni jedhe sin keessa ni jira waraana guuranii fidan kana ijoollee waraana Uweys namni jedhe sin keessa jira jee gaafii gaggaafatuuf kanaaf maal jettee hatta ataan gadu futti jedhuubam Uweysii sanirraan gadu futti gaa Umar nama gaggaafata tuuta dhuftuun zamana bara dabree sanuma gaafata bara kaanis baranaas hanga Uweysii sanirra dhufutti rabbi sarraa jaalatu jedhuuba nijeen isaan jedhuubam atiin kun Uweys ibnu Caamirin Uweys ilma Caamirii hiijeen na'am walitti oofaa deem eejeen duubam nijee jedhuubam gosa muraadirraa dhufte eegana muraasan keessallee gosa qaranirraa dhufte jee gaafate eeyyeen jeen jedhuubam haalani jee jedhuuba bika barasun sa dhukkubni qaama nama addeessuun si dhufee jiraate irraa fayyitee jirta likkii dirhama takkaa malee irraa gartee malee likkii qarshii takka ta dirhamaa malee qaama kee kanarraa irraa fayyitee jirtaas dura eeyyeen akkuma rasuulli misan dhugomse jala deemaa bara laka waalidatun haadhaatu siif jira jeen jedhuubam gurbaan haadha takka qabaa hedduu tolatti oola jee dubbate qaala naam eeyyeen jeen duubam haalani jee jedhuubam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin qaala Umarii jechaa jira ergama Allahaatiin dhagee yaquuluum haala ergamaan Allah jeutti dhufuudhaaf jiraata alaykum isin kanarratti Uweys ilma Caamir kuni waraana gargaarsaaf dhufu qorree manirraa dhufu sanirraa isin dhufu jiraatan gosa muraadirraa kan ta'e jedhuubam eeganaa gosa qaranirraa katee santu isin dhufuudhaaf jiraatan isa kanatti barastu ta'e jedhuubam irraa fayyee jira gurbichi sangaa illaa mawdi'a dirhamin bootaa qarshii takkaa malee irraa fayyee jira qaama isaatirraa isaaf haadha takkaatu jira Uweysiin sani bihaa barruun isii sanitti gaarii dalagaadha akkaani tolatti oolaadha jedhuubam gurbaan san odoonii fi kakateen Allah irratti Allahan gartee isa qulqulleessaa jedhuuba gaariidhaan laa barrahu gaarii dalagaadha isa godha Allahan osoonii fi Allah rakkakate wallaahi yaa rabbi roobi yoo jee ammumaan tana rooba gallakkisa jeegaa rabbiilla isa qulqulleessa jechuun yaa rabbi waan akkanaa kana naaf taasisi wallaahi naa taasisuu qabde rabbii kiyya jennaan hoggaasumatti taafi gurbaan gurbaa ajaa'ibaati khaxiira gurbaa yoo agartan taate فإن استطعت أتيو دنديس يا عمر أرارم رب رسي بربادو غرباسا غا برباس كفتشو خنا غربان أرارم رب رسي بربادو خنا يو دنديس دلق ربنا أخرد استغفارنا أخرد جين فاستغفر لي أرارم أخرد جين غا عمر فاستغفر لي أرارم أخرد جين رسول أكس جي أبو ربي عمر فأرارم جي يا غربان دليتي جك ربنا رسي استغفر الله ورارم إساف رب الرابر بادي أبو رب سيارارم يا عمر خدته قربان وقال له عمر إسان نجي جدوهم بم ممان تنايس الديمو فيتا قادو بورانكم قابيجا فلتين ديما فكاتا وران سلاما بيجي غرغرا جرا خبيجا كوفات دبلوم بربادو أسين ديم خبيجا خان دبلوم بربادو أسين ديم خان أسين ديم جنيني مريما أتما إس الديمو فيتا جي قابت الكوفة كوفة ديمو فتا جين
ألا أكتب لك ألا أكتب سيف لك بري سورة كستاتو إلى عام خرا hojjettoota biyya saniititti hojjettoota mootummaa achi jiru kaabinoota keenya achi jiru si barreessee ebeluun kun nama jabaadha jabeessaa jeegaa muummicha ministeeraa guddaa Umar ilma Khaxaabirraa waraqaan kan namtee hoggaa jangaa akkamitti ree kabajama gurbaan jabeeffamee qabamaami akkasitti si barreessuu jee waraqaa si kannumma قال ni jee أكون lakki annaan barreessin akkuun oni niinta في ضبراء الناس miskiinowwan namaa wallaalamoo namaa keessatti hinta nama namni tokko abba kana abbasan been wallaalamtuu namaa kana keessatti ta'eetiin أحب san keessa ta'utu abbulayya gara kiyyatti irra jaalatamaadha annaa barreessitee beekamtiin barbaaduun baana amma silaa nama keenya kana faatee footuma isaa wajjin kee tiktok isaarra gallaqqisuuf fadhaawonni jedhe umaree wajjilla gana aboo eenyu isa gurbaan kun kan muummicha ministeeraatti hojii jiru sheekha roobee jenee tokko dheeggadda baala dhagee muummicha ministeeraa keenya kun warra tiktok kana achirra ol bee bira dhaqeegaa akka bira dhaqattu aboo abiyyoo hojii argameegaa gurbaan ajaa'iba akkasitti argamuu fadha keenya kun beekaa mootummaa hojii mul'achuun osuma namallee gammachiisu bareechee argamuu fadha oyeessiti deemmoo ani wallaalamoo namaa keessatti hin ta'uu deema akka namnillee footoota jedhan muree as gubbatti illee gallakkisuun barbaadu jeetii deemnimma maal jette duuba ما كان hogguma ta'u gurbaan san jee duuba didee kutee inni karaa kuufaa kutee warraan islaamaatu hojii min al'aamil muqbili amata fuulduraa keessatti hogguma ta'u zabannee حجر hajji godhe gurbaan tokko jee duuba أشراف gurguddaa isaaniitirraa gurguddaa warra kuufaatirraa hajjiidha godhe dhufe fawaafaqa umara umarni gaxxame umari hojii walitti dhufe umar isa ni gaafate uweesirraa gaafate ni jee duuba taraktuhu nin dhiisee jee gurbaa kana rattal beeyti jijjigaa manaa takkaa hoosa manaa keessatti hin dhiise mana fokkotaa keessa taa'ee aboo uweessi namni jeensan قليلا متاعي haala xiqqaataa meeshaa ta'e mana isaa keessa meeshaan takka haala hin jirreen hin dhiise قال umarni jee duuba سمعت رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد قربا كنا في مجرى كما الله تندقي حال رسول جوت جدوبا عليكم يدفع عليكم سن كان الرجدوبا ويسي المامر كناتو سن كان الردف جدوبا ورانا غرغر صاحب دفو كنا وجين جدوبا وريمن الرا ورانا غرغر صاحب دفو كنا وجين ويسي سن الردف جدوبا غسمر ادر راه دفا من قرن ايغنا غسقرن راه دفا كان في barastu isatti ta'ee jira irraa fayyigaa du'aa itti kadhateeti موضع qadirii gartee qarshii takkaa maleedhaan isaaf waalidatu haadha takkaatu jira inni bihaa isii sanittiin gaarii dalagaadha akkaani odooniif kakate alallah allah irratti allah inni qulqulleesse isa sani ati yooniif dandeesse yaa umar araarama sii barbaadu gurbaan san rabbirraa fafal dalagii araarama kadhachiifadhuu naan jee jira فأتاه ويسأل Oyesin akkasitti oyesitti ni dhaqeen فقال ni jee duuba gurbichi saneesi استغفر araarama naa kadhadhuu jeen قال ni jee duuba أنت antaatiitu jee duuba أحدث irra dhihoodha ahadan gama yeroo dhaatitti bisafareen saalihin imaltuu gaarirraa dhufutti gama yeroo imaltuu gaarirraa dhufuutitti siit irra dhihoodhaa hoye استغفر atummaanu araarama naa kadhadhuu jeen oyesis araarama taajamaami atu naa kadhadhu jeen qaala ni jee duuba gurbichi hajji dhufe gurguddaa warra kuufaasane لقيت عمر laqiita umara qaala wayismaa jechaa jira dubbiin tun isaa haate akkana jechuun kun bakka irraa adeemtu qabdi malee abadan bilaashii miti umar qunnamtee jeen qaala naam قال نعم eebar umariin qunnamee jeen gurbaanis فاستغفر له akkas taatu bakkuma irraa deddeemtuun qabda araaramaan si kadhadhaa rabbi sitti araarama jee araarama kadhateef فقتل له الناس namni ooyesi beeke gaaboo kun kabiiruma kun gabrichuma rabbiiti as jira jee xamma namni sachi beeke gaa فانطلقا aboo hoggaa beekamee gaa ooyesi jeniika pirezidaantiin islaamaatis akkasi kadhachiifatee kunoo namni ajji dhufe hundi araarama naa kadhadhu jee bira deeme gurbaa rasuulli dubbate jechuu hoggaa dhagee namni itti yaa'u inni keenya bakka sheeka jambare nafu gaa sheeka kanaa miti kasirriin ta'in sanfaayyoo dhufe gandi guutuun achuma hin jiru hawwan guutuun achuma jira yoo isheen sirriin ta'in tokko ati namaa qarxaasa si awwaale hoolaa gurraacha fidi maka yoo dhufe ganda namuma bar silaa sheeka achi dhiyaatu gaa sheeka ta'ee fi buka kanuma sheeka jajjabaa ta'e kana achi jiraa mire
namni gaara kaseda genya wajja laafa kun kadiri je namni cibbeena fantala kan deeme firraan nafe ala wajji على وجهه harma saad rafur masa harma duran rajul rakkeechuma achi buute mila bagarwaare dhabame bakka namni san beene dhaqeechi rabbi gabbara hajaan qabu bara idha bala aljeet allati tawajja ilay biwajji harma yeroo san fuulatti garagalee jiru kutee yenne biyya keessa ganaa gurbaachi yoo dhabamsiisan ka وفي رواية لمسلمين رواه مسلم هي مسلم تو ديسي وفي رواية مسلم افتادة كان كيستي اتديبني عن سير أسيد المجابر أسير المجابر راو ديسي رضي الله عنه بس الرجالة جدوبا والركوفا جدوبا يدفن كيس ما غرقدو تاني جدوبا عمر رب سر رجالة حال إسان كيست رجل قربان تكجرون لما تير راغنتين نسانو خغرتي انجما غدو ويسي خنا كقوسا غدو ويسي خنا تنجما غدو ويسي خنا تقيسو جما سنو جنالا جروني دفن وقال عمر نجدوبم الهاونا أست نجرا أحد جمان تقوم من القرنيين من قرن الجاهل ورا قرنيين ورا قرتي غسقرن راغنتي سنكيس نجرا يجي غافته وجاء أشراف سانت الراغا غاريدم وجاء ذلك الرجل Gurbaasan tu dhufe gaa duuba anaatu gosa teenyi san irraa dhufe jee gurbaasan inni dhufame duuba وقال gurbaasan inni dhufe Umar ni jee duuba إن رسول الله Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ergamaan Allah قد قال dhugumatti jee jiraa bar jee itti himemma إن رجلا gurbaa tokkootu يأتي isinitti dhufaa yaman kanarraahe isaan ka jedhamu Uwais kajaaneeni hin lakkisu bil yamani yamani kan lakkiseen dhufne haadha isaa malee nam tokko yamani kan dhiisin laal namni tokko achiin jiruuf قد كان به isatti ta'ee jira addeenya wayii tokko isatti ta'ee jira Allah kadhate gurbaan saniin Allahan ol taala ta'een afaadaba wallaan irraa deemsiseen لا موضع likkii qarshii diinaaraa takka maleedha raawii shakke takka likkii diraamaa takka maleedha namni isa kana qunname isin kanarraa araarama isarraa barbaadu araarama naa kardoo jechuu isa gaafatuu jedhuubam فليستغفر لكم أرارم إسني في الرابر بعد هيجي الرسول دبته قربانا كسنتم فتن سنيمتي أرارم الرابر بعد هيجي أقرب بي إساقرت وفي رواية الله ورواية مسلم افتاد تكان أمو عمر مرة وديسي بس الرجالة جدوبا قال نجي جدوبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أمير كما الله تندقي يقول على النجوب تندقي جدوبا إن خير التابعين الرجال والتابعون تجدوا بتابع الرجال مخنا كيسا الرجال غرباتكم إسا كان جدمو ويس خجنين تكم إسا والدتنا هذا جرافي بياد الدنيا تتوري دراني فمروه أكثر ربنا راديم سيسي فمروه سخن أمارا فليستغفر لك أرارم رب الراسني بربادو غربان كوني روالو شيخاني تجاوز القنطرة وثقوا جم وروى عنه وروى عنه الكبار وهو من كبار التابعين قرقدا تابعوتات ويسن أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم زمان رسول الله لك بن جامع صحاب ما لك بن جامع قالوا تابع قربان مال جتدوبم يتساق جدوبم أكن يجون كوني فتا غيني قرانه غين تقان تقول امتحان قرانه باتي سكون قرانه مدت الله قرانه إسان كونه هجي سانيته مسكينوان ساني خناجة ومن لا يعرف نمن بيك من عينه ذات ساقم بيك منين من أخلاقهم نمو لله كميغا ولله كمو ساتنا ورئيسا ولله كميجر رئيسا جدوبا نمو لله كمنا رئيسا تخم بيك منين والأمداد أمداد يجون جمع مدد جمي مدداتي ورغر قارفنا عيسان العوان غرغر تطورانا فنا ورنتم سارفان كنا إسانا سنو كانوا خطان كنا يمدون المسلمين مسلم توتا خجج بيسان كنا جهاد خيس ور مسلم جج بيس خناجي غرغر سورانا تي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال نجي جدوبم استأذنت النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد رجال الله تنيم غافد عمر ديمو خيستي شقادنا قد رسولني نجي لا تنسانا نندقت نرامفة جدوبا يا أخيجت يا أبليس خون نرامفة جدوبا
من دعائها في دعائك يتون دعائك غيسا نمدقة كانوا يا دلوقا جيني ربنا وغرب جدوبا فقال نجي رسول لي كلمة جتتك جي جو مريجا ما يسر خننغم مچيفني أن لي بها ناتهم بكا جتسنين الدنيا دنيا تنقوتهم بكا جتسنين ناتهم تنغم مچيفني وفي رواية ودو تكان كيسا تبي داود قال نجي أشركنا أشركنا في النشرك سيتي يا يا أبي أبليس خو دعائت غيث في النسائب ومسين وفي اللي خرط نوجيجي حديث حديث نكون صحيحة أبي داود أوديسي ترمذي لنا أوديسي حديث نكون أساني صحيح لناجي وفي سندي عاصم بن عبيد الله نما جني كيس جرا وفي سنده عاصم بن عبيد الله ابن عاصم هو ضعيف جدا ضعيف نمتجي وسو ترمذي ني ساي نما كان ساي فارتا أكاد يجوا قصة كوني جو غورجا هذا هو دستك كو خرطو كا كبوت ديما جرا وني جيبي سوغا ادمسن برادر رايل المجرا وعن عبد الله عمر ران سعودي ربي سرا جانت نجي دوبم كان النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كان الله نته يزور قباء وباغنا قزيارته جدو مسجد قباغنا قزيارته راكبا يا ابتا على تنجي چودا وماشيا ميلان الذي ما على تي مسجد قباء يا ابتا يصلي خيست لنا صلاه جدوبم ركعتين فكان ما خيست الصلاه متفق عليه بخاري مسلم تودي سودي سجدوبم وفي رواية وتذكر بخاري في نسائي خيست سجدوبم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كان الله نته خلفته مسجد قباء مسجد قباء كان خلفته فقرت ملك ياسف تلاچو جيتو والمراد منه الثبوت فتربانيت مرانه تربانت خلفته يا تك راكب يابت على تين دفان وماشيا دي غري ميلاد دي مالا تين دفايت مسجد نے مدینہ رسول اللہ رات کو ہی کالا فگے جگہ مدینہ تو قران ارے سنگے ميلان دي مالا دي غري يابت دفا جاء وكان ابن عمر عبد الله بن عمر اللي نته بيخنا خدلقو تجدوب أكثر دفن اللين مسجد خنا دي زيارة مسجد رسول الله خطبا خنا لكن زيارة مربع سنة